السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلين كان يالكن جمعة دا نصف الليل خيستي دي دمشان رجب بركم تكدبا فرصة من سديت جرى رسول عليه الصلاة والسلام وديو لمدى قافي خيسانيف اتي خرار جران وجين دقي فدا إن شاء الله تعالى قافتانا كجو بارك الله فيكم. صلاة ودوء خيستي وننين دقي جتيو قافين قافتان توكو نمني ودوء قوتت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين خجيه رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا سديتن جنة أبنا ما بجتش حديث الرادقين حديث نسن صحيح مو تمام. حديث كيبلتك أبو مو ضعيفة قافي أكنت دي بسان أكنت بارك الله فيكم. حديثني أشهد من قرتي أكنجو نمني ودواتي أكاد جاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جيوي ولا سديتن جنة أبنا ما فكجو صحيح مسلم يجو صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمر صحيح يجو. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين كجو ترمذي خيسة وديفمي جامع الترمذي سننا ستة توكو ترمذين حديثني سنيز مقبولة هجة دافج تمام. نمني أكنا جي إن شاء الله ربي نراكي بلان دوا دبوتو جنة إسا دوركي يجو دوا دبوتو جنة إسا دوركي دونا جنة يجو إن شاء الله ربي ورا جنة أنواغدو وبليتين تنيتا كغافين سي أكنا يجي ونن سرافدو أنا بانتاتي أركان إسلاماتي في أركان إيمانا نبرسيسو ترتيبا نفهم سيسو واني إني أججوس واني إننا أججو تلين هجد الله نهو بچيسيت تنرت ونن سنو بچيسو بلين كنيا أبشرا إن شاء الله اسم برسيفنا هند إيمانا قربي توحيدا خبابا نيتين جرام مانتن قربين سمكان سيك جتو برنوتا عقيدة توحيدا جت برنوتا عقيدة توحيدا دوبانت دفتني سنرتي سنجلچا إن شاء الله ور توحيد قف برچو بربادن عقيدة قف برچو بربادن كتاب برا برچو هندن دنيه دوبان دبسا إن شاء الله قربي سنرتي برنوتا إسني بناجة چورا خنگرتي عقيدة قفا هنگدن ديسنين تتكيسي أكا فهمتني هبتنت اسم برسيسا إن شاء الله تعالى. خنون دينه مالف جتشودا أمانانو بلا جرتو غرقيسان أكدن ديسانت إسنين قيو في واني أما هلقا ولكا الريبا قوديسي وبلايان كينيا إسني دبر صوفي قرتي أمانانو بلا جرتو هنا فيني قافين كي سلمت نفيني يجو وقاني في إسن لفت ديفتنمو واميك لفاني واميك إسن برانجيني أكا نمت أبيبا دوا فردو جانيني دو كبستان الرد دوتي يخابي لوان نياتا قبيساني دي هيسان نمر الدودي تنرى ربي صداتني نعماقنا شكروا لقبدني علمين تم بلاشتي هنگه منخون دفنيچو ركنا قداني كنا هنگنا فهمني الرئيس بلاشتي سني دفتي يجو دمانتي ودوت اللفانين والإنباب نبيلوين بند لا چكا بارك الله فيكم. قافتانا ما سكي جو namni jima afani qabu jechuudha. Jima afani dhiifatanii salaatuun ni taa'ii subhaanallah. Ammallee xalayaa keessa kaayyatanii gudunfatanii afanitti eega salaammatanii deeffachuun ta'a. Yaa subhaanallah. Obboleeyyan keenya jimaa nyaatuun haraami dura. Namni khamrii habbuuqee afaan kaayee afanitti dhiifatee akkamitti jimaa afaan akkamitti ta'a jechuudha. ما جماع فان كاتني فاتحة كم كران حروف كم كران دو حرام وتهباته هم معقولا مي ونتكا نمل صلاة خيسا لكم سنان صلاة نني بديجو وان صلاة بلي سورة يجو لما ساهاتاتو إساهاتاتو نين كرايو انت أفاني سوسو أفانا كم سوسوات مي أنشوف آخي يو أفان كيسا نما دفتلالا
akhiyyuu afaan nama keessa dhufte faatihaa qara'uu namatti hin dhiiftu gororri tokko tufan malee akkamitti namni khazzanu oduu haraamuu ta'uu baate inni haraami aslitti akkamitti taha jechuu haraaminaan isaa shakki hin qabu jechuu waa sadiin haraami inni mafsadaa sadii qaba mafsadaan takkittiin tageessu tokkoffaan diin jechuu tamaam mafsadaa diin qaba jechuu badii diin lammeessaan aafiyaadhaa qaba jechuu fayyaa namaa gartee balleessu sadaffaan diinagdee namaa balleessu tamaam waqtiis balleessu afraffaan ammaasis wasiilaa haraam jechuu sun lama haraamin nama geessu wanni haraamin nama geessu halaalilla yoo taate haraam jechuu wanni haraamis si geessu masalan namaa wajjin dudubbattee booda akka nama gorsuutitti daawaa godhuu intala takka wajjin haasaa'uma gartee khayrii yoo eegalte halaali laakiin haasaawa kanam bira qottee khabirii yoo dabarte sanumaan qaaniin odoo deemtanii yoonii fi waan zinan nama geessu ta'e awwalumaa haraam ta'a jechuu daawaansa akkuma sana ammas haasawni nagayaa boote kan haman nama geessu dubbachaa kan halaal dura dubbachuun haraam ta'a jimaanis wasiilaa jechuudha akkasiiti haraamin nama geessitu akkamitti yoo jettan nama hamachuu kijibuu walin nama diruu qiila wakaalaa waan haraam dubbachuu cufatti nama geessa teessuma waqtii balleessu qaatiraa nama bulchee ammaasis waqta salaataa nama raffisuu fajrii irraa fa'a waan akkana qaba jimaan haraamii afaanii kaayyachuu dhiisi afaanii deeffachuu dhiisi innummaan umataan isaa haraamii jechuu gaafataan akkayyuu baarakallahu fiikum mataa jala haadatuun akkamii hoggaa ciratan dhafoorarraa qabanii jammuura duuban gurratti rasuulli alayhi salaatu wassalaam rifeensa garii haadanii garii lakkisuu haraamii jeen baarakallahu fiikum haraami dhorkaadha nu dhorke haraami jechuu laakiin wanni ajaa'ibaa warri dacwaatiif culamaanii fi tullaabni cilmii cufaas biyya arabaa tana keessa numa haaddataa biyya teenya immoo mallattoo fussaaqaat jechuu warra daansii gade qajaan kanaatu jaahila haaddataa biyya teenya keessatti nama mataa jala haaddatu garraan warra gadeeti jechuu gade jechuun warra dubraa wajji daansii deemee shamarranaa wajjiniin faasika dalagu isaan awwan kana jechuu subhaanallah mallattoo faasikaatii jechuu kuni wanni gartee haraami hadiisatti mataa cinaa dhorkaa haadanii cinaa lakkisuun haraami jechuu keessa hoggaanii fi mallattoo faasikaa taatee dubbii biraati jechuu tashabbu'a jechuu faasikatti gaafataan akki jiru ammaas namni tokko imaltaawaa yoo ta'e saharaa keessa yoo bishaan hin qabaanne janaaf taawee hanga dhugu malee akkam tahaa tayammuma udu'aaf kophaa tayammuma godheeti janaaf taateefis kophaa godhaa jira deebisaan akkana jechuu obboleessa koo bishaanii dhuyita qaama cufaa miti dachii dhooyiteeti bismillah jettee shanacha keetiin fuula kee haa rigatta jechuu harka keetis shanacha dhooyteen imi gara duuba harka lachuutu ni haqattaa janaaftaafis udu'aafis takkittuma saniggiya waani udu'an cabsiniin akkuma udu'aati jechuudha bakka bishaanii dhaabbata gaafa immoo bishaan harkatte bishaan gayaa janaaftaa ta'e dhiqachuun sirratti waajiba jechuudha akkasitti hubatte baarakallahu fiikum bishaaniif jalaan fixinii dhugii jechuudha tamaam janaaftaa kan udu'aatiif kan janaaftaatis tayammuma tokkichumaa gayaa jechuudha akkasitti hubattan baarakallahu fiikum namni keenya keessaa saharaa keessa deema safara haraam cufa deemaa jechuudha dubartii guurrateeti dubartiinis rahima malayyaati haa taatu salaanni irraan buugaa gaafataan akki jiru ammaas naannoo biyya teenyaatitti jira dubartiin subhaanallah fuudhuudhaaf shamara jechuudha abbootiin maallaqa qaaleessitee jirti gabbara hin dandehan wachii gartee fuudhaa hin dandehan kanaatu nama tursiisa akkam fuune waggaa bitaa mirgaa laalaniif duuba laalaniif dura laalanii dachiin nama dhiphatte shamara
ijuman dubbisanii harka qabatanii fuudhanii kabajaa irraa fuudhanii isii sablisuuf abbootiidhaas mataa gadi qabanii funyaan lafa riguuf zinaa itti dalaganii eega takkarraa dhala yookaa lama yookaa odumarraan dalle kottu nikaa godhi jaaniini nikaa je'aniiti sablinaan akka duraan mataa ol qabatee nama boonusaniimi nikaa godhe jaa akkamii yaa subhaanallah dura amata kumaa fi dhibbaa afurii fi 38 irra diin kun eega buufame eeshuma jirti biitti kanaatu muslima himachaa soomanaa salaataa hajjii deqaa zinaa tanaaf maaliif ulaa babbanan dubartii gurgurachuun eessa jirti obboleeyyan keenya furmaataan bakka tana isinii kanna baarakallahu fiikum furmaanni biitti kanaa firoonni yookaa waliyyiin intalaa hagabbaraa fi yookaa gurguratuun malatti hanga zina deqanitti namaan kannine akka taatan qaadii shari'aa bira deqaatii nikaa godhadha waliyyummaarra baye jechu waliyyummaarra dabre waan abbaan jiruun obboleeysi jiruun gabbara fiddan malee wacii kanaa fiddan malee yoo jee eeysumni abbeeraan ka shari'aa beekulleen achi dabre yoo nikaa godhe anaa jiru mijiyyootiya du'aan na dhaaltee je'ani hin ayyamu waan kanaaf as-sultaan waliyya lahu jechaa jira hadiisatti badala haram yaatanii dalaytan isa xiqqeeysineettan nikaan sanis hin hidhamu eega zinaan harkame dhibba dawamanii hidhamu amata tokko yoon heerumiin achii dura yoon fuudhin yookaan ajjeefamuudha wani duniyaa akhiraa dhabdanii yookaan hoggaa nikaa walii godhan nikaan jirreen umrii zinaadhaan ilmaan horanii wajji jiraatan yaa Allah balaa akkanaa tana mudachuurra qaadii shari'aa bira fudhattanii biyya sanirraa biyya bira seeytanii nikaa godhattanii khalaas hoggaanii fi nikaa godhattan isa sun lama dayaamuudha inni kanuma wajji galtaniif ta'a dhufee nikaa gubbaarratti haa isinii godhu anduraanuu nikaa godhadhee qabaa kunoo qaadii irratti jaa waraqaa agarsiisa hoggaanii fi qaadii irra nikaa godhattan suuraa teeysan lamaan irratti dawadhaa warri wal fuudhu kan sumudaa yookaan shaabbaa qabu agarsiisa kuno zinaan dalaynees ummata akkasi fahamsiisa akkasitti mudhii kutaa aadaa tana jechuun rabbi dhabama isii haa godhu barakaa kaysan kaayiniif warra fudhatu gaafaanan ijoolleedha kudha lama loon yoo fudhatan malee horii gaafaa dubartii gabbara hin kannan jechuun ulamaa walgeeti abaare jechuun ijoolleedha rabbi barakaa kaysan kaayin intalti sanis hin qubatin jedhanii achiini lakkifamee miskiinni hundi fuudhee macaasiyaan nurraa xiqqaattee dhabamtee jechuudha namni yeroo wal fuudhee intaltinii fi gurbaan ilmaan nu heddummaatan biyya keessa jechuudha ilmaan halaal jechuu kiyya tamaam baarakallahu fiikum akkana taha jechuu gaafataan tokko kijoo ammaas nuti nama sadii bakka takka jira tokko narraa liqeeyfate waggaa kanaanani imaltuu fedhe saahiba keenya kasadaffaarraa liqeeyfateeti kanin liqinarraa qabu naa kanne horii saniinin hajjii godhe maaltu narra jira hajjiin tiyya sahiha jechuu hajjiin isin musaafira kuuli jirtanii waa silaa isinirra hin jirtu eega goote hajjiin tee sahiha suni liqeeyfateetuma akkuma sirraa deeyni isaarra jirti kafaltiin isirra uman jiranii jechuu gaafataan akkijoo ammaasis maqaa abbaatiin ilma yaamuun ni jiraa maaltu dhorke wanni dhorken jirtuu jechuutan taayib gaafataan biraa kijoo ammaasis ilkee zikayan dhaabbachuun hukmii shari'aatitti kamiija yootti haajaman izraafaami namni ilkeen irraa cabte quraana faa qara'uu yoon dandeenye faatihaa gartee qara'uu hin danda'u salaanni nama faatihaa qaraan hin jiru huruufa jechuu hin danda'u waajiba taate hoggaasan jechuu waajiba jechuu faatihaa qara'uun arkaana salaataati tamaam maa laa yutimmu lwaajibu illaa bihi fahuwa alwaajib waan waajibnin guutamne isa dalagan male dalaguu waajiba kanaafuu
yooni finden denyalla gargaarani muslimni ilkee dhaabuu fi barbaachisaadha khaysaa'u ta duraa jechu gaafataan akka jiru baarakallahu fiikum ijoolleen zinaadha hukmiin si maalee aybii qabdiihi huquuqa nama nikaan dhalatee ni qabdi islaamummaa keeysatti jira sharafa kabajaa fi haqa ni qabdi deebisaan akkana baarakallahu fiikum namni zinaan dhalate dilii takkan qabu haadhaa fi abbaa qaba malee kabajaan takkaas irraan irrattu jechu imaama namaan salaataa ta'uu danda'a amiira ta'uu danda'a waani muslimni nikaan dhalate habilisaa hojjetu hunda ni hojjeta ولا تذر وازرة وزر أخرى دليل عامان جيشوها كليا عامان هندنو حديث القرآن خنر الدليل حديث نمونا المون زنادا جنة سين تخجو أقوم سنقرت تقو شر سديني تخجو حديث ضعيف لا تقوم به حجة حديث القرآن خلاف هندن ولا تذر وازرة وزر أخرى ilmaan warra zinaan dhalate bilisa isaaniin namni ilmaan zinaa jee haddiidha qabaa jechu qazfiidha qabaa marraa 8 dhawamuudha qabaa jechu gaafataan akka jiru baarakallahu fiikum maallaqa 500 Saudii lafa harkeetiin namatti iyyaafadhee dhabee nyaadhee ja yoo namni deebisaan akkana yoonii fi abbaan alama malaka sanihi musittin dufin khaytumati sanyaadu yachu rabbi rizqi si khanne gafatan amma sakkijo nama sihiri dalagu salata tidate imama naman tahun nita salanni waritti date honi bada duraja namni sihiri dalagu kafir obbalayyan kenya naman salatu intahu salanni bodani datanis batila jechu ربنا وعفام سيسوى ديزا قرانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته